Bethuna kuyahlekwa noba kubi, kuyahlekwa noba kubi. Nanku ubhuti Ngizwe Mchunu ethethela indaba yemvunulo eye yanxitywa ngomnye umfana, etshata nomnye umfana, wathi soze kaloku soze. Ngoku umntu oyindoda uzalala nomnye umntu oyindoda enxibe imvunulo yakwaZulu. Kuthe nqweke kuTikTok abantu abathandanayo benesini esifanayo bayaphendula le video kabhuti Ngizwe Mchunu benomsindo. Khanibukele. Imvunulo iyo yonke into igugu lakwaZulu jikelele. Lo mgodoyi wesitabani asifune ngisho inhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesi sitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu. Inja nje lento edeserve ukuboshwa. Udeserve ukuboshwa ngoba phela sekwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye. Ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi, imvunulo yesilo noma kuthiwa namalini iphelele yonke njengoba injalo, especially thina kwaZulu. Angazikele kwaXhosa nasemampondweni ngoba ngibone nomnye sitabani lesesini sifaka imvunulo yamampondo namaXhosa. Angazike mhlawumbe noma lo into abayijwayele nabo sebamukela. Cha thina la kwaZulu lutho ke ngeke sisemukele. Boyilwela nabo uma ukuthi ke ukuthi ke bakubona ukuthi ku wrong kodwa lakithi 100% wrong. Akungingizwa akucatshangwa sesithule kwanele manje. Hambani nekulumeni wena nikhompozele yena imvunulo. Uma ngabe ngisho kuma fashion shows if une designer ethizo icreateile wayipatenta lo designer yakho ibelonga kuwena lo design unamalungelo ayo. Sinamalungelo emvunulo thina njengoZulu. Sinamalungelo okuvikela into eyisasa lethu neqiniso lethu. Yabona? Nanje ngoShembe njengoba uShembe ekhona nje ngeke ayivumele ukuthi kutholakale umNazaretha umuntu evunule wasefaka umNazaretha bese enza noma yini avunule ngemvunulo kaShembe bese enza noma yini ewuhlobonga neucindezela phansi isikompilo lenkolo yakwaShembe. Ngeke amaNazaretha ayivumele leyo nto. Nathi ke siwuZulu sithi ngeke sivumeke leyo nto. Itabani kade zasiqala kade lemsuni ezinja itabani ekwazi ukuthi zithatha imvunulo yethu manje yabona manje besithule sibekezele yabona manje senikhwelana ngayo ke manje ke nithatha imqhele amayanga yako umqhele nezingwe neinsimba zakithi nameve bubesi niyokhwelana ngawo indodelana nanje indoda amanyala ukugcina ke lawo nisibangela ububhezo nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo usomizi nalomgodoyo usomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho kuphume naso la eSouth Africa phuma naso la eSouth Africa isizwe sakho asandingi la sizomcwasa bukhoma ke manje ke sizomcwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi ngoba inini nesukela uZulu nisukela ibutho lakwaZulu futhi egana itabani phindelani kwela kini uShomizi oqibutho lakho uhlangana leceleni. Nimvile ke bethunane uthini ubhuti Ngizwe Mchunu nawo. Abantu ke bayathetha ngothetha on social media abanye bathi hey uzawubotshwa uNgizwe Mchunu ngoba as much as we have a freedom of speech kodwa ke nabanye abantu banawo amalungelo and then kukho ke ngoku nento ekubizwa ngoba hate speech. So andiyazi ke bethunane abantu bomthetho kanye abantu abazaziyo izinto bakhe bathi ba lento ithethwa ngubhuti Ngizwe Mchunu I know ze ithathwe as hate speech ngakini ngayo. Abanye ke bathi uNgizwe Mchunu unomona kutheni lento enemona ngemvunulo nabana unuyinxiba kaloku ofunayo andithi nalomfana lo mhlawumbe uyinxibileyo ungumZulu. So ke ngokube kufanele ba athini okanye anxibe ntoni. Nimvile ke uNgizwe esithi mabazenzele eyabo imvunulo angeke banxibele yabo athi amaXhosa ke ona ke hayi bethunane thina masingafakwa sicela uba singayingeni lento ngoba uye wakhankanya watsho uba uyambona nalo ungumXhosa kazi noba ke amaXhosa okanye amampondo wona awanangxaki nalento kodwa bona banayo ingxaki. Hey hayi ke endixakayile ba ade amention into yobangaba bazawude balale kunye ngemvunulo ngongathi ke ngoku abantu balala benxibe impahla. Ninzi ke into ethethileyo wethu bethinani ubhuti Ngizwe Mchunu ude wafaka noSomizi wathi uSomizi makathathe isizwe sakhe ahambe naso. Andiyazi ke ba uthi mabahambe babheke phi ngoba kaloku nabo
zinzalelwane zalapha eSouth Africa kwaye funeka sihleli sonke siphilisene. Bakhona ke nabanye abaye baphendula nabandakwenza ke ii-videos ezi-separate. Nosomizi uye waphendula, noDominic ukhe waphawula waveza into esingabe singayazi ngoNgizwe Mchunu, wade wathi angabuzwa loo nto leyo nabantu ababekhona ngelo xesha wayedibene naye yena bangayikhumbula le nto aye wayiveza ke ngoNgizwe Mchunu. As much as ke ku-social media nyani ke bethunani sizenza ii-videos sithetha sisithini, kodwa ke ikhona ingxaki yabantu ababulawayo. So funeka sizijonge ezo nto zinjalo. Uyawuthetha nje kanti u-inciter into yoba abantu babulale abantu. Ngekhe ke siyithande loo nto leyo bethunani. I don't think uba uNgizwe Mchunu uyenze kakuhle le nto ayenzileyo okanye uthethe kakuhle, ngoba ude wathi simfisela ubhubhane. Just njengonxiba impahla, imvunulo, ewe kuyayichaza ubaluleka kwayo, but naye ungumZulu, so ke ngoku athini. Andithetheleli into ke bethunani, kodwa nje into endiyinqandayo leyo yoba umntu de xaba ade afiselwe ukufa. Khawunikhe nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto bethuna. uMam Gobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.